ni inkuru yisubiramo akenshi duhuriyeho abatuye isi twese muri rusange. Ubu buryo bwa mbere abantu dukoresha WhatsApp dukunda gukora, ufata voice note ukayikodinga ukayohereza nk'amasegonda n'atataracamo, ukiyohereza ukayipureyinga ukayumva. Ese ukeka ko wakigoryiwe n'akanya uba uyibagiwe neza? Sinabitindaho, kuba nkwise ikigoryi ntiwandakarira kuko ikigoryi kimenya ikindi. Nanjye ubwo ndivuze nkoresha WhatsApp. Ubwo ni uburyo bwa mbere bw'ubugoryi dukunda gukora, abantu dukoresha WhatsApp. Uburyo bwa kabiri dukunda gukora bw'ubugoryi kuri WhatsApp, kumara icyumweru kimwe cyangwa bibiri yewe n'ukwezi ureba sitati z'umuntu utaramuvugisha. Ese uba uri maneko? Sinkeneye inshuti nk'iyo ngiyo, nkeneye inshuti izamvugisha ikanyandikira mu gitondo, byaba byiza saa sita ndetse na nimugoroba. Wiriwe ute? Waramutse ute? Uraye ute? Ya nshuti itunzwe no kureba sitati zanjye ntabwo nyikeneye, ntabwo nkeneye maneko mu buzima bwanjye. Demusirunwa dukomeze ubutaha.